feeling da rin, ilang isto. Feeling da rin, sala, kesake ka. Inyapin po nung kasakit ding taong magbiasa-biasa. Ustong ilang kayabe mo rin, ilang karungot mo rin, mo aturo. Ale? Labiasang makiramdam. Uling magbiasa-biasa le. Ila ring magaling, ilang isto, ilang bida, di wow. Ila nang magaling. Makanya na puring taong magbiasa-biasa. Ustong akarungot mo la rin, masakit lang kasabi rin. Uling era kapakiramdaman. Era kapakiramdaman, uling ipilit da, ilaha mo ding biasa at ilaha mo ding gusto. Bisa ko pong taong manakit makanyan. Subukan nyo pong mag-Facebook. Ale? King Facebook, anak ang karakal-apan sinan, ustong may comment na ka rin, bala mo expert lo. Wow, bala mo ilang biasa. Ustong mag-comment na ka rin post, bala mo nung kabyas nan. Bala mo baludangan ng ega na gana. At bala mo, ilaha mo palagi deng gusto. Lawen nyo po, pansinan nyo. Nung inmetong magbiasa-biasang tao, pakibatanin ng metong pang magbiasa-biasang tao, may pakibatan la, nanong malyari, may patela. Uling alam bisang magbabakarela. Ustong piyabe mo la, ring adwang taong magbiasa-biasa, alang malyari. Ing malyari ka rin, mitadhana lang, mi pate. Uling emo apis sagana, ring adwang taong magbiasa-biasa. Mga taong nagmamarunong. Uling pong rin taong makanyan, emong aturo at elabyasang makiramdam. That is the same attitude. Ing pamanugali da rin ng Pariseo at Saduceo. Wari po, balo tala rin ng Pariseo at Saduceo. Isip da, uling ilang megaral, ilang biyasa, at ilamong makibalo king batas. Inyapin all throughout the ministry of Jesus Christ, inyang atsuya ketiking yato, nanong gagawan da rin ng Saduceo at dening Pariseo. Dadakpan de, panyubukan de, at burideng dakpan ng Ginong Jesucristo, karetang sarili ng amano. Inyapin mamugalang kutang king ginutamong Jesucristo. And one scene, ing dimdam tamo po king kaya katamong ebanghelyo, ngening aldo. Ita kanong metong Pariseo, kitang na biyasaya king batas. Kitang na kang Jesus, Gino. Ing sano po ing peka maulagang diling kautusan. Sano po yung peka mahulaga? Karing kautusan. Nano po yung intention da? Nining mengutang. Yung intention na ba? Para salese at aintindihan ding masalese ning batas? Yapin ba yung intention na nitang mengutang ita? Ali. The intention is dakpande ing ginuta mong Jesucristo karetang amanong sabyana nung atin niyang maling sabyan. Migbiasa-biasa la. Ing baladaga lang, ing ginuta mong Jesucristo, nabalo ing gagawan da rin ing Saduceo at dening Pariseo. Ing habi nanong gewanan ing ginuta mong Jesucristo. Nanong pamanugali, nanong pakibat, ing binyenan ng ginutamong Jesucristo, karela, penabi nala, minimwaya, migbiasa-biasa ya naman, aliya. Inggewa na ng ginutamong Jesucristo, kinwane ing pamakitago na ito, para bang kanito, ay explaining masalese karela, ing diwa na nitang batas, at bang kanito, akwa na nalo at magbalik lalo kingapong Ginoo.
That is the attitude of Jesus Christ in the midst of an all-knowing person. Libutad da rening magbiasa-biasa. Ing ginong Diyos, eya mo naman migbiasa-biasa. Eya minimwa, eno penabi, but the attitude, pakikwana no palo, at eya naman migbiasa-biasa, ing ginutamong Jesucristo. Perhaps, we could imitate and we could follow ining pamanugali na ning ginutamong Jesucristo. Sabi yupin nandin, malyaring alata mo nga encounter na taong magbiasa-biasa king bieta mo. Retang taong ala na ka man gewa ka rela pero ustong panyiranda ka, ustong pangwentuda ka, bala mo bahaluda nga ning malalyari king bie mo. Ale? Muhala ko king bieta mo rin at sula rin. Ding taong magbiasa-biasa, ang popang retang ala nung gewa nung panyiranda ka, naning proper attitude, naning ugali tamong dapat ipakit karela. Just like Jesus, He treated His enemy with love and humility. Kete po kinyato, dakal na laring taong magbiasa-biasa. Dakal na laring taong burida migit laki sa karing aliwa. Balo yun po, nung ita mo, karetang libutad da rening magbiasa-biasa king bieta mo, retang maglibak king bieta mo, makanyan mo naman ning ibalik tamo karela at magbiasa-biasa tamo mo naman, alang malyari king bieta mo. Ala tamo mo namang pamanaliwa, karetang kasaman tamong taong magbiasa-biasa, nung ita mo man, tamo biyasang magpakumbaba, at kuwanan talalo, retang taong gugulo king bieta mo. Nung magbiasa-biasa ka naman, ketang taong kasaman mo pamanugali, ala ka naman pamiyaliwa karela, at sabi dapin, kasaman mo, ingugali mo. Kapatid, sabi ko pinpuke kayo, ketiking yato na dakal na lang masyadong magbiasa-biasa. Siguro itamo, kailangan tamo nakalupa tayo pamanugali, ing ginuta mong Jesucristo, nalibutad darining maglibak, manyira, at magbiasa-biasa king bieta mo. Itamo, biasa tamong magpakumbaba, at luguran la, dening taong areni. After all, o yan naman ning mensahe na ning ginuta mong Jesucristo, anong no, makanano miyang kaluguran ing ipa, makanyan mula naman kaluguran, ding kapara mong tao. Idaon tala po ngeni, kingapong Gino, ring kaya katamong panalangin at kapagnasan, karing balang panalangin, ing kaya katamo pong pakibat, Gino, ituro mo keng lugod. Para king Santa Iglesia, kalingwana sa sablang pamyaliwa, pilatanding lahi, kultura at sablang pangataw, at yatad ne ing kabilugan ng mensahe ning kaligtasan. Kristo karing hanggang tao, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang kompositor ding kanta, dikil king lugod, at alastas da sana, kinging lugod miraras migit epalak, karing romantiko nga mano, at pangalako kao, king pansariling pita ning laman, ipanalangin taking Ginoo. Para karing magdulap king tunay lugod, miras la sana king malapit, apa makisamak king kang Kristo, ing dibinong lugod, aming katawan tao, ipanalangin taking Ginoo.
Para kay katangan, ing matatagtang kapaniwalan, king pangasubli ng miening katawan at aguyod na katasana, king aldoldo tang pamibiyebye, at ayatad na katamo, king pamananggap at pamaglugod, karing sablang tao, antimonong makananula, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni po, adwanta mo yung sarili tang kayadwanan. Oy pamingat suban mo, tutumo keng kaluguran inya tinubod me ing bugtong mong anak, pangmate king krus para kaya kami. Ituro mo kaming lugod, antimonong makananong ika, ating kekang anak ating banalay espiritu, may kakalugod kong alanangga, manatiling metong a Diyos, samantalang gagalang king metong at metong. Itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, matanggap la arapan ng Diyos, ipang mayupay ang totoo. Nagapanas sa aning Ginoy, daang karinggamat ko, ing kapuring kaligaya ng kailag, ikatanong masaklala at mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, gagampanan miya iting pamagdawon, anting kapamintuan king kekang amano, linisan at ibayo na kesana, at tayran king alanangga mong kayablasan, itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Gino, mantabeya kaya kayo, iyat nayo ring puso yu. Pasalamatan tayong Gino, adios tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at nukarin man, oy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kaya, binayo mo ing sablang bage, at taninan mo kay ngandake king kaganapan na, bistaman Diyos siya, linubas na ing kayang sarili, king kaligayan, at kapamilatan ning daya, ning mibubuking krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita, mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmulanin ning biye alanangga, karing sablang susuyo kaya. Inya, kambering sablang koro ring anghel karin king banwa, daralit ni ing kaya kang ligaya, layon makyabe kami, king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingan pupuri. Tunay kapin banal oy pa, iking panipatanan ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo reting ayin king espiritu mo, man para ke kami, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Jesu-Kristo. Bayami daon ko sanglob king pamaylasan at kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ne, binyaning tinape karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiya, ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. Binyaning kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan. Amibubu para kaya kayot para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako.
Ing misteryo ning kakatamong kasal pantayanan, inyang ngeni gaganakan ni oy pa, ing kamatayan nating pamanyubli ng mebe ning anak mo, tarawang mi keka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan, at layon ming pasalamatan keka, ing pepalyerian mo kaming matampang talakad arapan mo, pansumuyo keka, mapakong babaming pagamamo, king igamingan sanang ni sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pang miganap ya king lugod. Kambya ng Francisco ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Arsobispo, Pasiano ing kaya kaming Arsobispo Emerito, ring sablang Obispo, Pari, Diakono, at rening taong tinipon mo at magmasabal king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman, ding kapatid ning pepay nawan at maninayang subling me, at ding sablang me ngayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye alananga. Bang kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing banal ng esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, Santa Monica at tinupad king malmong kaburyan, king kekabaning panon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupurianda ka at parangalan, manggaman kingalan ng God. Mitmong kapanaligan at lugod king ipangmalingap kaya katamo, manalangin tamo ngeni kaya, karing amanong tiro ng Yesus kaya katamo. Isang panyaring nagyugo
kabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, panking kasawpaning kekang pakalulu, parati king may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang malinaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yang babya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo at pansinan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanhangga, ing kapayapan ng Ginoo, paratiya sanang mantabe, kaya kayo man. Matulata mo pong idake ing kapayapan, king balang metong. Peace be with you po. Kaluguran kong kapatid, nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamong mayaws king apunan ning kordero.
servire in omnibus, amare et servire Domino in everything, love and serve the Lord. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkaluban mo king pamangan ibat banwa, at parati ke sanang manamdaman danop para king tinapening biye. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Loko-loko po sa guli. Libutad da po rin taong magbiasa-biasa, mananasa ng itamo, mabiyasa tamo, king ginutamong Isokristo, kambening lugod at kapakumbaban. Dakal pong salamat among J-Car, king kayong paganaka, kay kami po kedi king Mexico, mananasa ng mibalik ko po king kapiesta. Okay po ita? Palakpakan tayo po among J-Car. Kilagyo na po nga pong Arni, burimila pong pasalamatan, din kaya katamong offerors, Santo Cristo, Parian Sur, Prex Choir, ay data pong napon din. Take 2. Santo Domingo Village, Santo Rosario, AD 1581 Choir, Missionary Family of Christ, din kaya katamo pong lay sponsors, Mr. and Mrs. Jesus Sun and Family, Mrs. Mary Jane Aldesa and family, Mr. and Mrs. Bien David and family, Mrs. Florita Rivera and family, Mr. Romy and Mrs. Rosel Montemayor and family, Mr. Ding and Mrs. Presi Prado and family, Mr. Jonel and Mrs. Susette Pangilinan and family, Mr. Mon and Mrs. Ami Sablan and family,
Mr. Ipe and Mrs. Glo Briones and family, Sis Ning Torres and family, Mr. and Mrs. Ricardo Gambito and family, Brother Jason Santos and family, Sister Milaine Medina and family, SDV Chapel Pastoral Council, SDV Chapel, Brother Ryan and Sister Jennifer Gonzalez, Brother Edmond and Sister Lolet Rosero, Brother Ipe and Sis Gloria Brones, Brother Federico and Sister Ana Marie Dizon. Dakala salamat. Palakpakan tala po. Makanyan mo naman po din hanggang mag-serve ngayon ni King Banala Misa. Dakala salamat po. Bukas po, Agosto 20, kaya katamo pong misang paring manimuna, yapin po i-Reverend Father Maverick Angelo Pelayo. Agatanda ko ng pong simba bukas para King Banal kapag masusyan. Pasibayo po palakpakan tayo po yung among J-Car. Dakal pong salamat. Migyes ko po kaya kaming invitation para kaya kaming novena. Ngayon po talakad ko po at kaya kataya pong pugayan, kaya katamong mal patron, iapong munig. Habang midadalit siya po ingimno. Viva Apong Munig! Viva! May naya po. Metong pa. Viva Apong Munig! Viva! Viva Apong Munig! Viva! Palakpakan tayo po yung kaya katamong patulunan. Dakal mo naman pong salamat kang among Arnie at kang hingke kayo pong bayong-bayong parochial vicar keti Santa Monica. King pamanagkat po kanako at magisan metong ko po king kaya kayong pamagnobena, pamagsadya para king kaya katamong patulunan i Santa Monica. Pasibayo po, dakal pong salamat. Ingino mantabeya kaya kayo at bendisyonan na kayo ning Diyos amayo payang tutu. Ingi pa ating anak, ating banal na Espiritu, ing misa ni daone, umena kayo, ating misyon nyo magumpisane. Salamat, King Diyos. Viva Apong Munig! Viva! Maya pabengi po, kaya kongan.